chuan introduction le thuma ke hi zirtir hruaitute'n hruaite kan ni a ti chuan khilai khalame ki una palal moya ania ani hi heda kan media kan thok tu tho introduction a han kan pek sak mai anga ani hi live le khatiang a kha chuan kan expert ani a ti chuan kan voina kan thupui kan zirtur hi karon tarlang khan basic theory and practical of videography and photography chuan basic theory and practical of live event coverage with mobile live telecast le basic theory and practical of Adobe Photoshop and Premiere Pro ti ania kaga in thuma kan soi ni ta sela ti chuan kan media documentation secretary una pa de villar siama aron thlenan ding vere sela ani hi kan kum pui ber pakhat ani ti chuan voin ya in report som le pasari kan oma chuti roalin har san na te wanga ron kal le thelo te po kan om ni narin oma ti chuan introduction kan han nei to a he lampang asir tang hian introduction self introduction kha han nei leila longom hle mai helma kan hruaitute'n pani chu introduction kha nei to lo mai sela ti chuan in kha kan chanbo nei te kan han sei ta dia ta helai kan una pa zo na kep kat ti vel la ya kha ne Adobe ke mani nalam thil hi chuan Adobe Premiere Pro hi kan mang topa computer hi chuan mobile hi chuan kep kat hi ka mang chelo ke hian VN hi ka mang thin ani VN khalai kha chuan nge inzo ngai om pu chu inzo ngai om ani chong kha chu inzo thei thowa ngai tai la kep kat bi ka kha chu man lo na chuan nge hanin share tu cheu kha om bak thei dor lowa engpo ni sela tiang khan hun kan mang chho zel tura ngai ta ila kan hun man chho dan tura hian kain ruaman na paper hi som ni le pariat ania a theory a hi ti chuan chumi kan zo nuwa chuan helai demonstrate na te kan nei anga ti chuan chumi zo nu chonu lama hianin huno om tak le khami practical sang pona te kan keng chuang kan du danin tiang khan helai kan bung ro chop ho hi kan zirna tang khan practical kan nei tura ngai ta ila tiang khan ro man na siam ta ila ti chuan voin ya in ma thu hi soitang khan insit ana du le meya ashana hei phai lama photography a zir chuak kan ni san lo ti lai kha min han hriatpui turin kan han du'a amai ro chu kan kumten lo chal del ve deuh lek to a kan work experience kum som panga borvel lo ni ve der to a chumi atang kan experience le kan in zir chhona atanga ron share mai tur lai cheu kan ni ti lai kha min hriatpui turin kan han soi masale du ani ti chuan kan tran chho ngal mai anga ti chuan karon in bo se na tiang khan screen a in hmuwa photography and videography basic theory hi camera man thiam na chau ni lovin light exposure composition focus motion le story telling te hi abulpui ber ani nakina light exposure composition focus motion storytelling khan kan soi chhawanga ti chuan tuna karon soita ka hi a basic photography le videography theory a introduction atan kan han soi masa nita sela ti chuan adot le kal le ta ila photography le videography danglam na tiangyan topic kan ron da a photography a chuan hun khat image a hetia voi khat kan wala ka kha apoi mo ta em a videography a ero chuan image tam tak kan hun kal chho hetianga kan la ka kan movement kan che tir dan te sound le story manga video kan siam kha apoi mo thung ta ni thalak chuan kan voi khat me kha apoi mo a video a ero chuan kan movement pek kan sound a tha em kan storyboard a tha em ti la kha adang lamna pakhat anita a ti chuan photography a one frame apoi mo kan tia kan soi to a chutiang chia chuan frame videography a chuan voi khat kan frame kan movement le audio plus continuity kan hanti a continuity ti chuan a chhun zom zel na angkha animeya nakina heng te po hi kan so kan powerpoint on nei zel turian aron hrilh chho zel angai ta ila ti chuan hei hi a basic theory bulpui ber chuan ni don ta ni uluk den lo ngai thata ila exposure kan ti ta a exposure kan ti hian camera thil poimo ber pakhat chu exposure ania chu thalaka eng ron lut a hin ta ni tuna hian ka ma hian light pahni om ta khataranga phone ron lak chuan hemi te pahni hian eng min pe a chuan khami eng ron lut takha camera a exposure
lo set dang lama a en dan moi tok chaw lo siam na kha exposure chunga chon huam theya ti chuan exposure chunga chuan thil pathum a settings poimo tak tak a oma chu aperture hei hi f number angin aron kalta a chuan shutter speed ISO exposure chunga chuan heng pathum te hi a basic theory a chuan thil poimo mai pathum ani a ti chuan kan soi kan explain le ang aperture lens chung hemi lens chunga light lo lut a hong zau tu khami a light lo lut a kha a hong zau tu ang kha ni ta ti chuan kan han soi bel le lo kanga he aperture kan train kan peng le lo kanga tu light chuan lens chi sang sang om ta ni kan ma kan huang hian hei hi 85 prime lens kan ti chuan zoom thei lo hetia in fix top ang khan ta in shemai thia then khat chuan 85 1.4 and ta hei hela hian 1.4 f2 2.8 yang khan om ta 1.2 hi a number anga chuan a tlem ber ta hei ro kan nei that ber tu na kan nei that ber en ta 1.8 ani ta ni ti chuan adang po hi hei zoom lens chi sang sang kan da ta a chu tun lai lens te second hand te kan lei don ta a exactly aperture te kan han ta a 1.8 a 1.4 a 1.2 a number tlem kha engi a sensor a tha ani omzia chu heng kan zoom lens te hi aperture chu 5.6 vel de ani omzia chu thim mangam lo ti na ni chu hemi a 1.4 1.2 a tlem khan thim angam thin ni na kina kan la sha chau zel tur angai ta ila chuan he lai mi kan man po hi run lang emo ti hian mi screen ana lang tel lo zat maya he lai an noya kan hu 1/25 a hi aperture chu ni ta ni okati ai shutter speed ani ta f2.0 hi aperture chu ni ta ni chuan apia chiami ISO 1250 hi ISO chu ni ta ni ti chuan he ta tang hian hei shutter speed ka hei ti hian kan daw na nga chuan aperture f2 hemi lens hi atena khan 2.f2 ani ta ni hian kamu thei che lo na khai hemi lens hi f2 ani ta a chuan ISO hi heta ISO hi na kina kan soinga kan la soi ya zel taila ti chuan shutter speed a an lu le taila shutter speed chu sensor in light adon reizong ti na ni meita a he lai shutter speed kan soi chu sir bera 1/160 hi shutter speed ani ta a 1/1000 na kan da chuan movement free sakha thachin ta a ti chuan 1/500 sport le exon na ta na tha ma ti chuan 1/250 moving person machine cheya chuan 1/25 normal handheld hetia puta kan ken topa tiang khan a shutter speed omzia kha kan soi fia phot ni ta sela shutter speed sang a chuan movement a movement freeze engti kan soi a movement kha atha ti nang kha ni ta chuan a niama chuan motion blur enge kan subject a blur ka tiang khan a tlang pui thi na ti chuan ISO chu sen heta pathum na khan ISO chu sensor in eng to sensitivity to light a eng alo control na kha ani meita a helai ISO za somru kan da a hi kan upwak chuan picture kha aron sang lenga a eng tialang a camera settings kha chu tiang che chuan aperture f 2 point hi a niam a number niam po le a eng le tial thunga chuan shutter 1/ ti po hi a number a tlem po le a niam le a eng le tial lang kha ulsam dewa khan pathum kan in shil fian na chu ni ta sela ti chuan a basic a hian hei f 1.4 a chunga kan huang khan f2 2.8 f4 5. f8 tiang hian kan muta ani a omzia chu f kan lens manakha helai f 2.0 ani tani tuna kan lens mana hi
hi atlem theyang berin ta 1.8 te hi ta ila a lens in hon zaw zong tura chu khi cursor khian taila a sensor a khan ti hian a lens a rin hong zawanga chuan a thala ka kha a sar nga anung boke blur ang kha a om don ani chu tiang che chuan f2 a azim le seta 2.8 a azim le seta f4 a phei chuan azim zela ti chuan f5.8 a azim tial kha tiang khan ma se hetia akal chho hian a picture quality a kha a in loss tial kan ti maila a thim tial thungang a f kha a number a tam tial chuan ti chuan shutter speed po he tiang tuna mishing ron lang ang che hian a sanga khan a movement hi a fia ta a helai shutter speed hi mo 1/160 kan ti hi 1000 a chuan fia ka ta he ta 1.4 4 a phei chuan hey a mishing che kha video te han tian tripod da taila a mishing che kha tian a phe roi to chu om zia ni ber ta shutter speed om zia chu tiswan ISO ve thung ero chu ISO kan da niam chuan video khan noise le khatiang enge mishing mit muwa mur kan tiang hi noise chu ni ber ta noise om lawanga ma se a clear thunga hiam khan chuan ISO kha 200 400 800 16000 akan da kan san tial chon hei thala kan muang hian I amur ve tial the ni chu tak chuna kina kan la soyanga heng pathum hi rual khai taka kan mana kan adjust thim chuan thala quality tha kan nei thin ti nani ta a ti chuan helai f helai ka ko a hi 2.8 a hi hei hi tuna thala ka kan muang hi anita a blur ani 2.8 a chuan hei a focus a hi mo om zia chu a lens kha a in hong zaw 1.4 te chuan han hong se anung kha ala boke deuh thei don ta ni a om zia bera chuan tun lai phone anga chuan hei portrait lens te kan nei ta a iPhone a te Samsung a te portrait in kan han la a anunga blur ta a hemi om zia bera chuan aperture kha aniam 1.8 tiang vel khan a in automatic khan lo kal dei ti na anung boke a om kha chuan ti lai kha ita sela f4 atlemin anung boke ain hong zim theta f4 a tikan in hong zim chozel f5 f8 tiang khan a focus a area kha enti kan soyang tuna hian in omna group pali hemi block shot zong hi ti han ron la don taila f1 mang taila focus big te hi nei thina ni chu tianga tak chuan f a aperture kha f4 vela handa taila a focus kha group pali khan kam hetiang camera pa nga yang a chuan a focus the don ta ni ti chuan shutter speed a po hi kan soyang che khan he lai 1000 atang khan han en chho tial ta ila 500 250 125 6 somruk somthum za som panga tiang khan amoson a che kha shutter speed atlem po le che khatina in amoson kha entinge kan soyang a che a phe don ta ni tu tiang che chon a pia chiami ISO po kha a fia dan khan en ta ula imu thengem 100 ta kha chon hei ala smooth ti maila ala fia ta a chho tial a thala ka a pher de tial ni kha tak la ya kha tuna kan next le che hian exposure triangle kan ti ta exposure triangle a chuan tuna kan soita khan aperture shutter speed aperture ISO khang ho pathum triangle exposure triangle pathum kha rual khai taka settings kan ti dik chuan thalak adik lo thailo ti na khani ta aperture kan ti zaw chuan aperture heta 2.8 2.0 hi kan ti zaw om zia chu ti zim zok heta diagram kan muang khan kan ti zim kan a number kan ti te chuan afia kan ti niam chuan light tam le zuala light om zia chu a eng le zuala tina aperture kan ti zaw chuan light atam le zual helai aperture hi 1.8 a zuk da thataila hemi quality hi a eng le de zogang aperture hi kan ti thim chinang tuna hian a shet meang hei 2.8 a thim tial ani kan bu thiam tro a thim tial la hei hi ISO
ISO hi kan up le ta hi na ron chom le ta ni tikhan chuan asatar hi 160 hi kan da nim chuan hei hemi intinan hei tuna in thlak ron tin zon ang a focus hi tikhan eta ama sabera lo lang hi satara ni ta ni satar thalak pa ngaya chun kan soita kan khan one hemi zani chin 200 o hemi inkara hianda thin tlang pui hi tha a ti chuan alai mi apart chara hi f8 ta kan da ta a hi da niam chin ta ron eng ti lang khan ni chin kan soi khan apart chara kan hon zawa kan hon zaw ti om je chu a number kan ti tlem chu na eng tel ta ni yan chuan ISO 300 o 3 o sing thum sang nia aron omta hi hian ISO san chu ni chin kan soi khan noi sor omta ISO hi kan ti niam le ta ni chuan khang ho pathum kha exposure triangle kan ti chu ta ni a diagram a hian kan mu thiam anga hei 1 point aperture b ka chuan 1.2 2.8 tiang khan kal chhota chuan heta noya bright noya 50 200 tiang in kal leta so shutter speed tiang khan akal leta ni kha exposure triangle camera settings a light enge kan I settings pathum poimo so ni ta tu na khan I phone kan phone kan nei vek ta ti ro han thor dai la in tha karon lata dule in du lai khalo tin ve top ula in du lai khala top ro I kha kan sia chu kan om mai thia kan sia lo ta tin ti kan tha in lata in thala ka kan han kal ta ula in thala ka kan han kal ta ula mobile phone hi chuan automatically wang hian hetia kan tin mai hian a fialo tur kha automatic in khatiang exposure triangle kha amaina siam hal vek in thala kha details a han kal ta ula a settings alang theang chu kema thala ka chuan ISO kha 100 1000 in min pe a chuan a lens kha 23 mm in min pe a aperture kha 1.8 in chuan shutters kha 1 by 100 in min pe ta ni kan huem a details kha shutters divel kha lang em kha exposure triangle a omzia aron a omzia chuan kan mobile phone hi chu hetia kan lak to phian automatic exposure tura an ron siam ani wang khan khatiang kha aron siam rem sa vek mai ni mase chulai tak chu hetiang ang camera kan kol anga hi chuan automatic pi nge kan manglo ani chuan thalak moi tak nei tur kha chuan khang exposure triangle kha rual khai taka kan thiam kan adjust thiam ngai ti na ni chu kan the thiam em chulai chu exposure triangle aperture shutter speed ISO chumi pathum poimo na chu anita a kan phone ati chon tian kan tina I ni chuak nge ron moi de hlek te po kan han la a nge van khang exposure pathum aperture kha automatic in ron in siam ding hal vek meni phone a chuan settings kan en chuan details kan en chuan ma se hetiang camera chuan ani ve mi elo athan chu shooting a kan han kal te hian phone a katina moi lu tuk han la ve chin te hin ti ringot zela I khatinga kha chuan ani theilo athan chu hei chu nge manual ten kan lo lata a mobile phone ang khan enge a sensor a kha mobile sensor le hetiang sensor hi lo an to lo wa khan ani ve theilo ti lai kha I kan han soi le ni ta sela khalai I aperture shutter speed ISO live vela khan zo na nei kan omem hen siam lo kang next second kan le main khang pathum kha phone a hi chuan le lam taka chuan ang kan mang tangkai vak do lo khami setting sakha chu achan chu video te pon ka han tianga automatic in kal thei tlata for video a chuan I ti phone a chuan video le thala ka I a hriat vak do lo
kan mang tang kai lo mai Thiam ma se a basic shim khalai exposure triangle pathuma kha kan se ta tha a an ta langa ti chon hei tuna aperture shutter speed ISO tia po hian kan munga e chu Google photo mi kala kanita a atir ber aperture large opening antita small opening aum zia chu i large opening ti kha chuan large opening ti ni chuan aperture kha a hong zau i ti na kha ni mai ta hei ala aperture kha a hon zau chuan a subject a mei chia hi 1.8 khan avalata a hnunga blur ta mai ta khalai kha ani ta chuan a hnuai khan small opening aperture i a hong zim a number tam zong khan a hong ta landscape palata tuna hian khalai kha chuan in focus big nei lo landscape top chutial che chuan shutter speed a pia chi a po khan sawa ala dona a shutter speed a kha a hong zau kan ti ta ni he tilai miang khan tiang khan ISO po chuan next a video end tour kan ti kan enang khami soi fi anan kan thil soi tak soi fi anan khan video kan enang hepa hi kan en chuan 1.8 a hian anunga blur dro kan muta 1.8 nakina hemilen si kotain lakeng chinanga heta hian kan vuanga 1.8 aperture helai f2 hi kan da chuan kan nula te po kha anung boke khan kan lak sak the don ni chuna 2.8 ta chana boke tlaimin da om lo theta 5.6 a phe chon om mang to lo f8 a phe chon 22 a phe chon khalai tak kha enge adang lam na chu ni ta ni mobile phone a iPhone kan manga Samsung kan manga engwai nge anung aboke thin awam zia chu up kan phone aperture kha 1.8 awam ani lo pon 1.7 1.4 a phone zirin khatiang kha ani ta mai ta kan se thiam tro chuan hei hi kan en leang hei hi tuna kan lens 1.8 ang hi ni ta ni ki a lens china ki 1.4 ada ta tero aron blur ta ni anung ki moi ki ti chuan tuna kan man 1.8 ang lens ni ta a 2.8 vela ala blur thau 2.8 vela chuan 2.8 vela 5 point apo ala blur ta subject single subject ani awang khan aperture kha 5 2 chunglam pon ni se single subject ani awang khan ala blur pha ti na ni chu heta 5.6 a hand group i adinan group photo chu la taila anung blur kha mak the to lo khalaya kha nita sela aperture kan soi omzia achu ti chol ISO kha entil lo kam ISO kha zania data ni chuan zali aron apa engle seta zariata engle set sangkhat zaruk aron da eng tran eng bio to sangthum jan hi chuna chuan hei chu a soi fi anana ron da ni mai ta chuna chuan angai lo ni zahni vela te daila hetiam camera pa ngai chon zahni ate daila chuan heta ISO ni lo asatar li aperture khan pui ta thung taila acha cha thung taila a setting sa kha dik don ta ni kha ISO tu na a function bera chu ni ta 200 atanga 6400 in thau na la kha an lo a phe chon hei eng lo tu sing khat le ti a phe chon hei hi shutter speed kan ti a kha he lai 1/12 heta a diagram kan soyang khan 1/1000 a chon ki a le kha chai khi la thok dik ta ni ki za chon hei a pattern a motion a kha so ma phe chon phe ta kan ni to kha shutter speed omzia ani beita chuan a le peka hian aperture a 1.8 ni china kan soi kha hei chu 1.4 lens ani ta tuna khian outdoor a sutta 1.4 a ada ta hian a shutter le ISO han adjust tel se han ti thim sat se henu hemi thala tu hian mo a ISO hi han down se shutter han up a number tam zo han ti se a thala khi a hnung hi amoi don aboke amoi don ti na ni chu 1.4 aperture ada shutter speed helai asir berami kha han up se ISO han down box se thalang moi deuh aron chuakang
anunga ron boke bokanga amai ro chu 1.4 aron soifia nan ti hian aron tita 1.4 ka a number ron tam chuan a thim ve tel tel chuan a boke tlem tel tel ka a thim tel tel a boke aron boke kan ti chuan hung blur khani mai ta ti khan khami exposure triangle pathum kan soifia na le kan elo na ni ta sela chuan presentation akan kal le F 1.4 1.6 level lah kak. Asal tu tam kan so nak pakai kau don si lah.ถ้ารับดูได้สิค่ะอะไรจะ asset ไม่ขาดนี่ไม่ oh ni mai oh a om zia chuan hei i Instagram ate po mi in nei thla an lak te po in lo hunga mo nu le mo pan ding du na anung ablar ta khan aperture kha 1 point khati anda tlem lem law anda a chuan i light khan an puita ni wireless angten mo chuan a shutter le aperture niama khan ablar zel thalaka moi mase hei group photo a chuan i inkhom bana in nei na thla kan la ablar thailo acha chu focus atam ablar chi po ni chi alo ablar kha chu portrait nula thalak saknan te enge portrait kan han ti khan atung chi ruat khan ni lo ta family portrait kan ti po hi hetia a landscape zonga kan lak pumlang lo po kha portrait ani thau kan soi fiang hal ni ta sela atung ruat thi portrait ani lo ti lai kha kan soi fiang hal ni ta sela a time a chiang em focus kha ni china kan lo kha focus lai khan ta ni automatic one shot servo manual camera hian eta hian nakina in la senga manual oma p oma a oma s tiang khan tuna kan soi tu rahi one shot subject ding reng tan servo subject kal chatan etinan bike tlan te kan la dona ni china kan exposure triangle kan soi mang khan settings kan siam nu servo hi kan mang kewa chuan manual focus ani chuan hei hi a her hani tani manual focus ani chuan hei hi heta a camera settings a khan manual a kan da anga chuan kan subject a kha entinan helai mi aro 85 kan vo chinang tunge ka lak phak 1.8 akan da nga ISO kan da hi mga ki tuna hen autofocus a om ta ni an unaw pa hi focus ta heta kal le autofocus a nunga mi teron focus le kha hei autofocus su ni mai ta ni a camera autofocus a chak chuan a subject a kha aron muzung heta chuan manual akan da chinanga kan phoi lo ka nga manual ka dairo chon subject ka khai ka her fi angai thung ta ni heta hian ka in huem kha autofocus le manual focus danglam na chu ni mai ta ni kha a focus chu ni ta sela kan chiang tero chuan apui mo le mai pakhat rule of third kan shefo nga rule of third composition ti chu frame chunga thil kan da ti khani mai ta chung zinga chon apui mo masaber le alar ber le thala ka poi mo ber pakhat chu rule of third kan ti hin ta rule of third chu thala kha hlom thumina in thena chon kan subject akha apoi na hen intersect
alu chia tur ti na khani mai ta ni thla kan han la then chu pawalai selfie tian tia heta subject a kha noya dai om ta ni ni sanga pawalai selfie chu tian an ma ni kha noya lang dei ta kha rule sa chu na tlangal bang ani je chu rule of third kan ti chon thalak kan en hian a subject a chu khi helai ding a khin ta ni kha rule of third chunga omem a technical dewa rule of third te chuan apia putar pakatin sai gula khala rule of third a chuan a intersect na hlom thumina a cross na a intersect na khan a subject a laga kha tina khan ta hei tuna po hian step akal chho lai le no pang kak lai a rule of third a chuan hei a subject no pang le helai kalakha aum zia bera chuan rule of third atlingem ti chuan a subject kha a intersect mit tha tai la kha mi chung a intersect na lai khan ngei turan ti lai kha rule of third zia chuni ta ti chuan hei rules dang chi sang sang ama hei hi chu kan mamo kan hriat vak po ngai lo ama ro chu kan han ta lang ve sim anga leading line an ti ta thla kan la he ta top na re symmetry te kan tia tiang khan chi sang sang oma poi mo ber lai kha chu kan framing kha kan du thu sam ke mani mi lak ke mani suang chuan na ke mani atanga roin pho chuak rule of third bo chesi lo ti lai kha apoi mo ta chu ani ta ni composition kan ti chuan composition chunga thalak frame kan rem thalak lang chi sang sang kha ani ta lightning dan to so pakalem som ni paru anin omem ti chuan lightning hi kan zir le ang tuna hen kamma hian pahni om ta light hi du dan hi nang lawa a mihring a zirte photographer a videographer a zirten adang lam ta photography a light hi apoi mo ber pakhatania a chan chu in chunga te thla kan la a hetiang te han kan in pui ti thina chuan outdoor a in nei thla te lak chuan hetiang godox flash a in pui in tirang chi kha ngai nge photography a chuan light poimo khatiak exposure triangle pali pathum soiba ka khan lightning hi poimo number 1 ani telti lai kha setaila front light kan ti chuan hei a hma mi hei front light a chong kan share lawanga ma se front side light ang te pon ati thenga front light kha chu a hma min chun eng tu mai khani ta side back light kan ti chuan hei side back light heta hian light pakhata da a mele ro ron thim ta thung ta chuan top light achunga ron om le ta chuan back light a hian engma light dang kha lein on lo ta ni ma se hair light kha ron siam ta ti chuan avaya kan on khan thalak video kan suta kha alo moi ta thung ta ani khatiang light pali kan in set khan chuan anexa hian hei backlight kan ti ta hian hunga hemi hunga hian katan chuan khi ka backlight ve thei tho nakina tiang hian in frame taila kan Sunday school en lok na le sermon ten lo hu thin chuan helai hian enge backlight deuh hlek khalom thin khan video kha alo ti moi ve deuh thina chuan helai hian anda lia side backlight chuan aron puita ti mai ang tiang chuan heta po top light hi chu kan mang vak lo ke ma ni chuan china ka soitang khan a mang tu adu dan heta a videographer le a thalak photographer ina a thua ka lo om a light play du da na zir khan hei hi chu karon chhop chuak pathuma hi chu a phemi pali hi chu karon kan hriat thiam nang karon ti mai ni ta sela ti chuan kha kan kalsan theita rin ai tak chuan huna du rei don vak lo le videography basic kan soi liang thalak frame rate frame per second ti na ni mai ta ni frame per second frame khat second khata frame omzat video kan la hetia kan va me kan record a frame khata hian ati second khata hian frame chi sang hi om theya ama sabera chuan hei 24 fps cinematic look
he FPS a hi chuan frame som ni le pali om ti na nia a dot che hian broadcast TV le India kan man common ber chu 25 hei ke ni pona kan man tlang lon music video ate ko ron program ate hetianga live record ni lawa chuan 25 FPS in phone a khan han en ula FPS kha om vek ani FPS option a khan chuan 30 FPS hei chu hei po hi normal pangai i social media enge kan vlog te khatiang zai kan lang na khatiang chuan 50 le 60 atang hena dang chho ta ni slow motion video te kan siam thina tero slow motion video kan siam don chuan a slow mo kha smooth deuh a kan du chuan 60 fps a tal hian kan da ngai ta ni a zia chu 60 fps khan kan record ta a kep kata ani amo mobile ka kan edit na khan 60 fps kha slow motion kan han da le che khan a slow motion kha anal big a flow engi a movement kha chuan 100 120 a le ta hei phei chu nal takani to a zia frame khata a second khata frame atam po le edit a kan slow mo khan a slow motion khan al don tina entina slow motion tur kha elai 30 te hian lata ila chuan edit na khan 2x mo 4x mo han pot lo le taila a slow motion khan al theilo amai ro chu ei video te kan han siama music video a slow motion tur big te hi chu hetiang 100 le 120 te hian kan latlang pui ni a chan chu hei mi chatla lai ngoro heta hian kan enang ta hian kan enang 25 fps oma 50 fps oma 100 fps om ta sound kan tirilo meng han en wang ta ula 25 hi kan en photang hei hi a slow motion dan hi an taila hi in mu thiam mayang hi a chunga mi 25 le 50 fps le a hnoi mi 100 le 200 fps akhi chumo ki slow motion right mai ni zia khalai kha fps zia khachuni ta ti chuan camera a hian tunlai hi chuan hei hi a74 anita a hei a7c mark II anita a hetiang camera hi chuan 4k 60 fps chau alaron support ta a fps zale som hiala tur chuan 1080 hd a da thung ngai ta ni kha kan camera manazir khan kan phone manazir khan fps ron chom kha a ta a ka phone a hian 4k khan 60 fps in a thei tung ta phone a zir zelin nakina inhan enanga in phone video khan slow motion a lak don chuan fps sanga edit le hnuwa CapCut vn a po le don khan fps sang 60 chunglam kha a tha kan han soi fia ni ta sela thaw me ti khan fps lai kha chu frame per second lai kha chu chiam tro like yan to tinang ki 30 fps ki normal social media te chin pa ngain ta just 50 60 bela kan ki smooth movement slow motion khai ta a smooth ta a frame tam kha so smooth ta enga ti ro jon ei mani du da na hanin entina normal video kha 60 fps bela set khir kha set lo set khir ta slow motion da lo ta video pa nga ya khala khan a smooth pha thawen hui khilaya 30 fps normal a hi normal thau turin 60 fps da ta da lo da taila slow motion di lawin normal thau turin khala khan ai dang lam ne a thin chumo screen a hian in lo chi nakile lo chi kanga ei interview video ni emo zai kan han lak chon 6f 50 le 60 lo da pal chon a screen a flip ang reng deuh te hi a thin 60f 30 lak to 60 lo da pal chuan khami an movement an che a khan hei mu tham ni si lo a setana vasiat thei tur tok siang khan hei chu fps da
30 something 25 ha da lo ni mo ti kha lo chik tan chon hriat thei na om thin oh chuan video composition and shot size kan ti liang enge kan kal chak ma main tiam dia dule a hlom pon nakina zo na kha chukan la hong don tho lo in khol de ulamo chuan white shot establishment shot kan ti ta a mun le environment zong zong alan tir video composition chunga khan shot size shot dan chi sang sang ti chuan medium shot kan ti le ta hi subject to waste chest vel heta a picture khan alang ta medium shot ei valak top hi ni lo deu oh interview ate po kan nei ta nakina kan la ti langa long shot oma close up te khan om ta a hemi a rules hete tuna kan ron ta la nang hian chuan close up male mit achiang ei helai close up a hi mo close up kha om le ta hei interview ate po le film ate po i tunang chi sotang hi chu kan hu fawang close up cho extreme om vele ta pia chi a khan extreme close up chu mit kut a object a subject a kha chiang dewin chuan shoulder shot kha om vele a mi pakhat hei interview ate po kan hu thewang hediang shot a hi chu an dar atangin heta nge avakoma kha an dar lang tel si khan khami shot a kha shoulder shot ti mai ta heta ron talan tel lawa chu enge mid shot ti te po kan talang tel lawa nakina kan video kan laron soi fiat pelang nakina enge hen atop lam panga video en na tur oh ti cho hei po hi ai dang deu renga I hei po hei bani shot du dan ke mani ril ro om mang khan I hemi kan shot angle hi chu a om thei te mi umuya amai ro chu atlang pui default ta khai eye level ti te oma high angle low angle but eye view Dutch angle framing angle ti te om ta kha kha picture a soi fi azol nan kan ron ta lang le ni ta sela le hei hi tun la ya a then chuan kan hrianga a then chuan kan hre display resolution frame size te po ti thenga tun ang jena hi chuan 4K hen kan om mek 4K hen kan om meka kan no pan lai kha chu SD generation a hin om mani no em SD a kan om mana aksang le theta 720p chuan tuna hian kan YouTube video tam tak 1080p ti hian a quality chu aron ta lang ta ni tuna hian kan ko han production tam tak le Mizoram live TV tam tak pu hi 4K hian a live thailo ma se kan latlang pui 4K live tur hi chuan kan Mizoram data hian ala zo lo thin internet hian ke ni po kan ko han program in khom pui ta chu 1080p hian kan la live thin YouTube pa po quality kan en kata quality kan san hian heta SD ti hi chu 480p ti khani meita 480p 720 1080 tiang khan YouTube pa 8K thlengin om tonya YouTube pa khan mo 8K video tiang khan search style 6K heta tang hian a in thlau na chu hriat diagram tang hian a hriat thei mai ta ni tian a lian chho tial tiala 4K generation a hian tuna kan om meka kan music video siam te po 4K ni ta amai ro chu kan live telecast ang hi chu 4K na la pe chuak thei lawa kan TV set top box le khating po khan ala zo lo wagin e then khata chuan hei 720 te pon TV channel te chu langai World Cup te kha HD kha chuan kan en thei ma se 4K hi chu kan la hlat teu hlek amai ro chu YouTube video a 4K chu tam tak om to a 5K hi chu kan la ti vak lo then 6K po 8K po phone a ka phone chuan 8K pon lak thei 6K pon 5K pon lak thei tiang kha a om chho tan ma se a size salian zela ti khan 4K a video a size salian le a 5K a video size salian le ti khan 4K a phei chon a 8K a phei chon lian takani to khala kha kan no le chatan frame size display resolution like ha kan han soitel ni ta box sela ti chuan aspect ratio kan ti ta hei hi reels le kan siam tun lai chuan reels kan siam na sa kan reels siam hi thei chi sang sangin 9/16 atung chi hedelai phasaber hi 9/16 atung chi chuan kan video nei tlang pui hi tuna kan YouTube video te le a normal in atlang pui na kan mana hi 16/9 hi ani tlang puya ti chuan 2.36
one hi cinematic hey achunga black bar kan ti attention hey scene de movie ta kan entry na nga khami size sakhan meita a 4K a po hemi size in a siam thaya HD a po hemi size in a siam thai lai kha hey hemi a frame size aspect ratio lai hi anita a ti chuan next a frame size 4 by 3 adot le 4 by 5 adot le 1 by 1 hey hi IG a common hey po IG a kha aspect ratio kan han soin ta sela khami chunga khan heng ho chunga hian a ma mi chi kha a khung thel thei vek 9 by 16 hi 4K na lak thaya 9 by 16 hi 4K settings ada thaya 16 by 9 hi 1080 ang puna set theri a frame size kha chu tiang chi chuan kim atenge moni khan hemi ratio hin ron mang odi ti khan 4 by 3 hi mo I alone yang khan ma se a video size ka 4K ni thau ma se mi size hin ron mang ta ne 43 TV size ang do khatiang khan ma se a quality ka chu 4K ni ron la thau ta frame aspect ratio ka chu 43 chunga hen ron khungin a quality ero ka chu 4K ang hin ron ti thung ta ni a chiang em le camera movement videography a camera movement po story atan man tangkai the camera move tur chan nein ti acha move mai ringo chu video ti moi lo zok the hei lai hi kan share da tha nakina music video kan la thir hawnga thule la kut pui video te po kan thiranga engwang ya ma khan gimbal ni nakena ya khan bange vati kan ti chuan atun lai mil de ulakin camera movement vapana khatinga hen ko FPV mota khating insert kan du thina wang video chei tu turata na kan du thina wang khan camera movement turin stage pula kan now te pakhat kan duty tir thina khami khan camera movement heta gimbal smooth movement kan tiang hi aron siam ta a ti chuan pen kan ti chuan hetia pen khan meita a tripod kan hunga tian chuan tilt kan ti chuan chuk zong le chho zonga up down push in kan ti chuan subject ti zong push out kan ti chuan tracking kan ti chuan I kanunga Mizo ya phone in tiang khan I ka kal khamin follow ta kha tracking chu ni mai ta subject kal zui kha chuan handheld chu tiang phone in ka keng ta akati camera kha keng ta tian handheld in kha ni ta mai ta camera movement chuan gimbal kan ti tan chinami thule la kut pui ang te music video te khatiang movement kan pe ka kha gimbal movement drone shot kan ti le ta drone shot a post tiang che chuan movement atel thei ni ram thla kan la movement kan pe kan thlo kan tla na kha camera movement drone shot a khan tel thei ani ka soirang ma mem ti khan chiang tro le videography basic pakhata poi mo ber pakhat chu audio le videography hain thun zom ema tuna po hian ki ta khian kan record a kan document da thatan kan soi fia potang leveler mic time mic kan ti tai hi hemi generation hi tle min kan kalpel tran tial camera kan vidlu ta time mic chuan a interview tu le sermon ten va clip mai ta chuan adot le shotgun mic kan tia shotgun mic po ei flima te khatiang han mang tangkai ta chuan wireless mic tileta tuna ka man line mo wireless mic khi lai khen ka audio ka video khan fi adimena lut ton ta wireless mic chuan recorder hi buwan hen amang thina tun ma khan ma se hetiang DJ tiang wireless ron chuan huwa hi chuan heng hi amang to lo buwan pon ei aron chok thar to atun lai generation a chuan hei heta clip mai thei hetiang aron chualai kha chuan a audio chau kha recorder a heran da lut ta chuanin a video le a audio kha edit nan sing le an bel le ta khang ai kha chuan tun generation a ei wireless hi ron tangkai le ta ti chuan mixer audio out audio hei hi biakin kanin khom puite kan function a te chuan a poimo em ani he ta lectran chairman thupuang tu pulpit a thu soi tu kha
ashana hetiang tai clip han pek kha thilnin omle boi thla ka ni chang om thita kan video camera le kan phone kan cover pon helai kan tunlai chon big in a mixer kan mangtlang pui to atro heta hian audio lak na tur om tan hei stereo a left le right te group out atang te aux atang te hina lak theita hetiang jack to phone siam tir mai ta ila chuanin wireless thu soi tu tur he da chairman I enge thupuang tu kha ashanawa ti diet kha ngai don talo ni kan phone khan a support phot chuan or kan camera in a support phot chuan mixer out atang hian audio kha alang mai thei to ti lai kha hi tun lai a kan man ro nei tlang pui anita a shotgun mic ka te point ai chu example mai ni ta sela turu tak ka om atiang khan I videography a chuan audio hi thil poimo tak pakhat ani wang khan tuna in bial le twal chunga nga po sarmon fia fai thadeu dewalak in du chang om don chunga te chuan wireless mic lo deuh wireless mic ayaman tlom zo ka chu audio mixer kan nei theu tlang pui heta tanga jack pin te siam tira phone kan phone in a support chuan tiang khan sarmon kha wireless mic ngai lo khan fia deuh khan alak thei pokani white balance white balance hi apoimo khop maya picture camera te hi entirnan thule lakut puya khan pasari kan mangani camera in anglo chi sang a then chu tiang hania a then chu ei a body a series in anglo a then chu heta alien chi ni le de ya camera a picture quality ya kha ma se aron chu kha chona in ang fek ani a chan chu white balance la ka dik a chung bera khan chu hemi sang ni zanga ke tlemin hei a white balance chu hei a kelvin tina ni meta insit tina in tuna in mitain huang khan he ta daylight kelvin 5000 cloudy kelvin 6000 atanga 7 kelvin tiang khan on ta white balance adik lo hi chuan nge kan picture quality ya kha adik thei lo ani tuna kan ma thala ka tang point na huang kan mu the a hriat thei don ni a white balance kha sang ni zanga kelvin ani ta a thala ki pol phut tro hi a white balance a hniam adot lia sang thum zangan da chawat adik trep a white adik trep a chuan hi pon daylight anita 5000 kia kelvin an da ta angai dam thei ani a then khat chuan tlemin adik lo mai thei te pon la dia ma se angai dam thei chin ai sangena dale a inga tamle sanglen dale hei a omzia bera chon white balance chu color a white tak white manga color ron siam dik tu chikhat ani wang khan white balance apoimo so ta khan mobile phone ade chon automatic in white balance karon kalvekto ma se hetia han hum ve ta chi ataila kan location kha daylight ten changin nisa em tenianga achangin cloudy nge deu ania achangin ei athoi bermi ting en lampok so tungsten anti hei light hring eng lampanga arun ni chang ta kha om don kha khan a white balance kha kan ti dik kan set dik lo chuan kan thala kha amoi thei lo white balance poimo na chu te lai chu ni ta ni chiang tro kan van zo teu to ve ti chuan kan hriat reng tur thil te khati khan kan soita photography a chuan light exposure pathum ni china exposure triangle pathum kan soi le focus te composition rule of third kan ti ho kha photography a chuan apoimo ta ta eng vai nge min in nei thala a huna outdoor a kalpuya I thalang dal kan ti chuan exposure triangle pathum aperture shutter ISO a control thiam mai ba ka focus le a light pe ka dika a composition eng a frame chunga enge a frame khami ani awang khan thalak moi tak aron chuak ta mai ta ni
chuan chu tiang che chuan video a po light, exposure, focus, composition, movement, sound, story eng video po siamila light apoi mo a exposure triangle pathum exposure apoi mo a focus apoi mo a focus kan ti ka chuan ni chin mi kan soitang khan kan subject focus interview kan neya kan focus lo tur kan focus de chuan kan video fail chuan composition kan ti chuan a chhunga kan rule of third kan soyang khan a chhunga kan rem tur kan frame chunga kan frame tel tur kha poi mo boka chuan movement a chhunga eng video nge movement pek chi ni em interview a movement lo perin ngotila moi le chu mi lo interview kan laga etia pending emo kan lo ti khachona moi le chu mi lo khatiang khan e enge kan occasion a zirzel khan anitani chutiang che chuan sound story po video kan siamin story nei so story nei kalpui ta ila en tu tan mitalangem ti vela kha apoimo ta ani chu chuan apia wana tanga ten kan zeka kan soi vector exposure aperture shutter speed ISO focus white balance composition lighting frame rate audio kan soi vector apoimo na lai le a basic le engi ani te kan han soi ta khang ho som le khang ho kha a basic kha kan hriat kha apoimo ta ani hetia han lak top kha chu ani lo deuh ani ti kha kan hre to em ti khan khalaya kha a basic theory chu ani ta video then ka clear la kong hi nikum akasia mania heta hian tuna rules ka soi kha 80% vel karon mangani kan en chinang kan sia thiam the nan ami forward de sela hi drone shot movement establishment shot po kan ti the a video chei moi tu tang khan mo establishment shot huanga movement arun kal the ta hey hi chu 30 fps hen mi camera pa ngai a hi chuan drone hi mo maklutuk fps 30 mani se slow mo hi ngam jok a chan chu subject a zau ta ni han flip tur va khawm to lo ta kha tuna arun lu na hi establishment shot wide camera movement khan hon the ta ni hi ni china kan soyang khan ni china kan soyang khan tripod ta kan da to pa a subject kha satar niam kan ti khan ta ni ama kha he cha si lo khan kha khan mood aron keng deu ta ril rungai tu na boy ta hian ni china kan ti backlight kha ta ni chuan front light hemi chung hi nyamo hi ta hian pon dum kan zara chuan ama hi light na lo te in kan peta chuan a sen backlight sen hi kan peta bok ta ni kha hemi asot angle chu middle shot mid shot te po kan ti theyang ama hi hei po hi fps niam kan ti kha ril ru buai in ngai tu bung ang khan tripod kan fix to pa chuanin fps kha 20 something value kan ta ma se fps kan da akati shutter speed kan da niama ma se ISO le aperture kan pui le thung ta ni tiang che khan buai noi ang khan ron lang ta shutter speed niam tiang video ka chen mu fo ka ringa kan forward le deu nga hemi shot hei gimbal movement kan titani china kan zir gimbal movement penning khuma muwa pheikhok ron bun thleng ang kha movement gimbal pheikhok a khoi thleng ta khana lu le ta movement hei subject focus huwa khan the ta manual chu ka mang che lo na ta hian mo he pa hi ron blur ta ro
cái subject cái chỗ hệ pa hi ta cái subject khác automatic na ron lut tai aron fia le ta hei hi ni china high shot kan tiang khan a chuk zong khan ni ve thung ta ni light kha he ta hian i light hi kan chom na lo he ta i ama mel hei a mel le lampang thim siang khan a light kha kan play ta tu na hian ta hian gimbal movement le slow motion kha don chia ta 60 fps ka mang ta ni duang hian slow motion hi a smooth thei lo ta a chan chu 100 fps ka ti ngal kha chuan an ma ni ron tlan lut lai a hi tlan lut pa ngai kha angai sia chuwang chuan 60 fps ka da ta aron tlan lut ta ni ti khan movement oma an ma ni subject kha ka zui ta chuan ta tang chen kha slow mo le che ta ni om zia chu movement gimbal ti khan slow mo le che ta a slow mo po hi hemi tang chen 100 fps a dai le chuan a slow mo hi a hian an na lang budi hei chu story ang khan video hi kan siam ta ti na ni ta ni chuan hei po movement tilt down ang kha kan mang ta tapuyan hei eta hian mo in ti la ti lo chu ka hrilawa helai hian hei a sen hi kan peta backlight left right backlight ang kha hei chu enge a story kal nan enge establishment shot te po ti the chuan a shot size kha i medium shot e po hi po light pack dan hi a mai eng vek long chi hisab khan mo ipo hi camera movement gimbal va move a subject va move nai push in le push out ta hian continuity ni china kan soi kha poimo don ta ni ta hian ala a dai vek lo wangin du thu sama chon aron tlan pheta kha ai khan lang rei deuh hlek se ka du amara so a video hlai na dei to lo wangin tunak ni china kan soi continuity kha aron lang don chi ta ni aron mazoin kan la aron tlan chun zom che kha continuity kan ti chun ta ni a video a story in zom lai khamo hei backlight khana huam tel ta ni hnunga me khe hnunga engre re kan mu ki backlight hei po follow le subject chuan hei zan thim mizo film tun man war deuh pakhat chu mizo film an han changta pona an sutta eng pup ang chiang kha nge keima lo thlir dan chon ani chia to lo deuh zana ni na ang nge khan hei eng pup lo mo khatiang te po khai ril ruwa tel ta sela zana ni kha chuan an mel mu thei ba khan thim deuh roi mai ta sela ai me jok ta cinematic color grade khan hei hian huam ta ni en kina color grade po kan la soya hei long shot kan khung thei ta long shot
hei aperture hin china ka soyang khan a phei kho khi focus point ani ta ni a chuang ve re khop me a phei kho khi tu light war to kha ge ping pok khelo na a phei kho kai focus ta danga blur ta ni close up tin pakhat le kan han soi du chu a then video kan la ka enge reels kan siam me point ati mu nam tu pakhat chu ni cha kan soyang khan composition kan ti kha ni ta ni tuna hian hetrang hian example petaila Mizo tangin naron kalta tiro ai chu azai engle khole hei chi azai sin kan nei wang du thu sama chuan kan video kan composition chunga khan long shot kan ron da ta tiro long shot ka da ta a dot le chi kha si ron dot le chi kha long shot bokin kaltir lela a video kha hu nam don lo long shot zo khan close up ron omta khami zo kha zo long shot ta te po khan hei a in chok ang khan lon enge reels kan siam pon longa aron kal leta ka mit sota amaron kal leta ni close up mit sot aron kal leta khatiang deuh khan video kan siama hetiang tol chung me promo le khatiang I kan siam chuan hriat reng ta na ka du chu long shot in zoom tirte close up in zoom tirte mit shot in zoom tirte hi video ati mu nam vak lo enge a rules tak a technical ya thlir chuan chu wang chuan a chang le close up atangin long shot atangin du le close up ate kan lu tanga close up atangin extreme de ate kan lu tanga extreme atang de in close long shot ate kan chok lenga a video composition a lai a chunga kan frame a kha a mu nam zok don ti na ni dam do ina hian sut dang ni china shoulder shot kan ti kha aron lang don ta shoulder shot ni china kan sei kha shoulder shot he ta a doctor dar tangin mo le patient patient dara tang khan shoulder shot kan ti kha aron ni le chia ta chuan ba ka chu kha kan ron entir du na chan chewanian kan zir chi sang sang a shot size ti che ti tele a lightning a om kim nia ka hriat a khan chuan ta yan backlight kha om hei backlight kan ti chuan hei anunga hairlight kan pek hi backlight khan mai ta cha thiam em khan video kha aron chei ve dewani chuan ta hian front light ama mai front light kan mang lo ta hian studio chunga hian a chunga khan mai ron ti en tu tur kha ma wa khan light ta hi chuan backlight chau hi kan mang ta backlight eng vai nge light eng kan ta khar kan ti chuan a video a khanin anunga backlight pek kha kan duwa awang khan ki RGB kha aron en shopping kan da mai ta kha pakhat ni ta sela ti chuan ni china movement ka soi pakhat gimbal kha kan tilang le lo ko nga kan engwai nge kan ta thin ti lai kha ta hian tilai hian shot size ka shot kalmang kha ka soi le lo ka hei long shot kan ti khan ta ni camera soi tang khan he thu le la kut pui han pasari kan manga hei hi long shot ani ta che top a che lo fix top nakina tual chung le bial engemo in englo te point la cover anga in dai ve de lek chungai a cameraman a khamo hei musician cam kan tia he ta sira khanom ta close up in rong kalta drum sa kal le de mid shot middle shot te poti the ama kal le de ta musician close up arong kal le de ta ne ama drummer arong kal heta drummer cam kan da le ta
a music mood ta zirte an musician play ya zirte khan I kha angai ve thin a technically ya han thir chuan he mi video ko play chan chu a movement lai tak khan ni china gimbal move kan ti lai khan he po hi padding a khan tel thei ta tuna angle po hi mo he gimbal move kan ti chu ama he pa ing tinge fei vak kan ti khan camera movement wireless amo ta hi FPV a kan na moi pui hena lo da tle men smooth lo to nak ka hriat na kan ke mai ro chu hei kan hriat thei dan tur chuan K3P Zero conference a Cindy in stage a lasa a gimbal pakhatin ten lo vir kon pui khatiang chi khan e wireless mo kan soi du na thana chu ni china kan topic a khan camera movement a khan gimbal khatela hi gimbal movement lai kha chun ta ni Mizo tarong kan le a musician close up a mu nom taka video a chhuat theina tur chuan camera kha pasari kahin kan mangta gimbal nen mo tiang khan aroin mix kwalta long shot close up musician gimbal tikhan chi sang sang angle sang khan kan composition a kha video chho kan composition a kha arun ti variety arun siam mu nom ti lai te kha tuna enge kan lo en liam pot an nol pui kha chuan kan hrelo kan hremi lo tro tuna kan soi tang che khan kan hreta ti na khani ta ni tro du chuan heta stage nuwa han camera pakhat khan hung to pila tro kan la thei thawalo ma se kan video composition a chhunga mi tur anal na tur kha chuan angle heta gimbal te khan angai sia musician drums work rola lowri tur te khan khami ani awang khan ni china kan soyang khan video chhunga kan composition kan story ang pon huam thei thawang chu kha khalai ka chu khami kan du awang khan camera pakhat ai tabing tiang khan kan tita pakhat chawin hungile chot a hunom thei don lo chuan khoi ka ta mina ka siam ti chuan kan kha kan in buat sei na ani deu a video then khat kan clear ho to a zo na le chan na le ei le in tur hi ron pe bo dar som pani le chon dar som pani ri to a ti chuan helai kan bung ro te hi kan han soi fe le lo ka nga hei hi full frame an una panun moi kha vit melo ko lok mai a ka video pakhat ka va copy lo ka nga ka video pakhat eno tur ka ti chung hemilai milo soi fia sak lok helai kan bung ro chop ho hi lens chu ti khati ti live vel hi mo chuan pen drive in ka va copy lo kan ka thilin bo se na pakhat kalo ta lu thei hira ei hi tamron lens canon ei len ron thleng to mi ele thleng lo chuan zo huna ron chun jom le don ni kan copy lo kan una ba fai te hi bo se chopa no sir ve zela dege kaneng lawang hi tunak inglo kan man tle mi nei at upa ve de to camera hi sang ni so paruk so basarivel ni kasya akan le nia maro chu atha camera tha ne HD nia 4K lo thunga hi chu ti chuan hi po hi Sony 6000 nia hi atok ro ko ma se poi re to sang ni le som ni purve le ni kasya ka chen che lo hi ko ran hi kan le thal bela nia A7C Mark II ni Sony zel kan ma Sony kan te lak lo chan chu kan ti kha chuan engkim kha introm the ni three introm the zela chuan ka la po kha
Sony ka chu Sony khalo ni zela chuan hi chu A74 ni hi chu kema member camera ni ka ta to pa kan bang vek thawa ta ko kan tam to pe nom to pa una po te po hen A73 nei thrina ta to pa ko kan tang kan bang to pa a chan chu thil dang a khan ko kan tan kan ti thei kan te ani po ta to thrina kha kan soi ga sim ba ti thei to chang lo chuan hi kanon 200 ti ania hei klemen rei toi poi hlui ve deuh to amaro chu ala tha hei poi man tlak pa ngai ani a che hetiang hi pathum kan neia live na hen kan mang na sa a tiang vel chu ni selalians ka su soi to a chuan hetiang flash pa khai kan nei boka flash tak po hi ya ko ran kan nei chi loi soi te neia hei kan chom kan ring deuh to pa kan nei to pa wang hianin kan kina chu kan lei tho tur angai ta la ko ran pon flash te hi kan mang tam lo tu lo san chu in kho ma hian flash man hi nok tu khop me kha kan soi lo long o kha tiang vel kha soi thain ka sia ni kan biak in te hi eng tok lo thina eng hi chu ma ro chu du thu sa ma hi chuanin flash man lo hi biak in anga hi chuanin ka suggest te ola ke ma chuan kum tir deuh khanin rabunga kanan kho ma kanan tlowa kan bial media lam kha kan lo sil lo flash kan lo met vak maya an complain deuh ani san chu a phena sa lo to ka khom khati boy ve deuh hleka ke ma ni kan ro kha la peng ve lo thei lo wa chu biak in a hi chuanin thei ram chuan thla kan la ken phone po ni se camera po ni se flash man lo thei ram kha tha ten kan han ria biak in biak a chuna ma ro chu hei in khom pui lian ang chi BYD in khom pui general assembly kan tiang a te chuanin man lo thei lo wa kan man lo chuan picture khan tok lo ma chu in nan program poi mo zol bi khau ve thei ta biak in hon kan tiang chi ang poi mo to zo nga kha chuan in thei ram chuan a flash man te kha su dan chu dang le deu kha tiang han ti zeu ang chi kha chu a poi lo ka tia mar chu hei na salut tuk ang tur chi ti deu zok khop man ang hi chu han avoid thei ram tai le pil khom pui te nga ta hi chuan in kan biak in te polo tha tho tlang puya eng hlom tlang puya chu kan han soi do a ni kha lens kha kan soi zela ni skin po khan kan soi to lens kan nei kai hi lens hi ani kan le sang kan hong ta a hemi tamron lens ani ai tang kai khop mai hi 28 to 200 ania ke ma ni mi edinan nang ma ni tua chung ko han po khan ni mo mi mal po khan le don tai la ko han ang rel ko han kan ni wang soi tai la tua chung ko han le don tai la hi ka suggest ani a chan chu zaw de la the nga ya zoom ve the khang ai boxia e chu tang kai khop mai lens thaber chu ni lo lens thaber kha chu kan lei thei don lo wa san chu doi thum noi li man ania ke ma ni man tok nga kha chu a khop mai hi si li man bor va ni ka sia ka chen che to lo kan la rei vak lo poi la thar khop mai e cha khop mai so ni ka tan chu so ni lo po ve zela kanon po ni se kha mi range ang kha 28 to 200 e kan tiang chi ang kha ve zel thowa tinan lens dang apo ni se tamron kan ti mo sigma kan ti ni mo sony lens po ni se khami yang chi ya kha ve zel ta ke ma ni ke kan ko kan nga kha chuanin man tam the a hlo man tang kai the si ang kha poi mo ta khang te kan soi do a ne lens ke ani general nga kha chuanin ma mo ne te music video te kan siam thina wang poi mo ta kan siam thina wang khan lens thap ai lens ban do chi ti mai la ang chi nge prime lens kan ti lens do chi ati ang a thabi kan kha chu kan nei tho ta ke ni chon ka kan nei vek thelo kha chon kha ti ka suggest khop mai lens kha chon ti kha ni ta sela so he po hi so kanon lens ta hi chu zoom lens tak tak kan he 250 thana zoom thaya he zoom thui thei khop mai ya mar bek in lian de ka ma chon tang ka ya ne kan e ni ko kan he chu kan bek in hi zaw lu tuk te hei presbyterian te kan nga lian lu tuk ang hi kan nei hlom lu tuk lawa chu nga chon mi le to khop mai tang kai to khop mai ti kha kan lo lei ve to te chuan ka kan han soi du a ni life chung cha hi soi kan tu chon soi thei thawa ma thana kin da wa kan tu nge kan ti man chia lo wei thei boka han soi thui tuk tur kan thiam chia lo wa phone chu kan live vek thin to youtube chu kan live thin phone YouTube ka chu a phone live chu ku ai mai thiam zok mi theya kan soi hong ve sim shomanga ke ma office hem office tang bi ka hi chuanin
vmix hi kan pang thina live call atan ti chuanin a mixer te kan neia a call a thon tu te kan neia vmix ro hi chu lei ngai ania free om lowa he hian ami consumer a level a chuanin ka suggest vak mai lowa obs hi chu a free ania a thaya me ma computer tan an live don chon ti an chu phone live ka phone khan support hal top pa YouTube kan support hal top wang ti thei maya antin nan kan build chunga program kan lo neia phone vela kan camera kan kama phone OBS han enge out englo panga call ke mo manga awareness ko lu the ta computer a chuan khati ma kan tu ne kha chuan OBS a tha a kan te thim to me thei poka hei bin en khom pui to po kan live du thai tu na chuan kan ti deu sel to in khom pui in khom kan live deu sel to a ko ran lian te hian po hian in wa chan to ke mission ven khang ti te mission ven ko kan ti te po hian a in khom pa mai po hian live deu sel to a an nei chuan in ho sa deu la ka live call tak tak kan nei ang chi hi an nei ve zel ta an chuk chu kan sei ga chen do a an live nan he chuan he mi computer kan hana in computer kan program kan ti ang chi ai chuan ke ni he chuan he OBS te kan panga a big a bera chuan di mixi kan manga to ve phian a mixi le ra la chuan ka suggest fak lo thina maro chu kan le thei kha chuan tha tho kha kan an sei ve rim thim do ni live kha kan du ka kan sei kan an sei tel ka du zawa mar zo na par dian chun zom le sala lak lo boka ha zo na le chana te hon te ka han ti sela kan du tak le ni sei thil tuk tur po ka thiam chi lo live a kan practical kan ti te ni lo chuan han sei tu po ka thiam chi lo an live nan chun OBS te kan bang train ti kha kan han sei du a te chuan ni ko ran kan live fian in thul lu kut pu ya khan kan han sei ve le sim manga age swai te lo ha dam chung ana por te lo ha dam chung thol le kut pu ya khan camera pasarin kan cover a edit camera pasari edit khachu a hau tak lu to ka chu wangin a hula khan kan mix ngal feka camera pasari kha ti chuan chu kan camera hian dei vek seng lo private camera hi pathum ma ni kan an ho bel lens te po a thabe ka kan dei vek lo wa thole la kon puila chu komina kan program lian ve per ni wangin in compui lian ti wai in compui lian om don lo wa thole la kon puila kan program lian per ni wang khan lens te po a tha nge kan nei zo lo tur chi tin lens tha kan ti po hi lei vek po hi thul chung lo ho tu ri tam to a lens noi thu man lei ring ti la kum khata voi hi voi thum ba kan pang chon lo chon hlok lo kan tia chuwangin khatiang chi noi thum loi man lei ai chuan ho tu rom renga ha ya tu ri om renga sang thum sang li ni vani khata sang ti ang chi te ho tu rom renga chu a hlok zo kan ti deu ta lens tha kan ti lian pui pui ang chi ang hi chu kan ho deu zel to a photograph anga thalak nan po hemi program lian tak tak ai jon ho deu zel to ni an chu ko phan sum te ran chem thei ang ban ban nga yo wangin lens pakhat kum khata voi li voi nga lek man dura noi li noi nga sian kha tool kan te chia lo ta dewa tu na hi chona ma ro so kan nei thei chon du thu sa man ya an nei te po kan nei thei me to te po ngai tai la ma mo un tak tak ka chuan chung tu kan han sei tel version shim kan in chem dang kha kan han sei tel version shim ma chuan thole lu kut pu ya camera pasargin kan ti ya hei mahni khan in wireless nge hruaitute'n lowa live thi dang chi kan ti ang chi po kha kan ni thar po ka te chuan communication po hetia pinga hanwa atong mai thei wireless free po mai lo to po kan han nei camera man ho te khalai khalate ti na to rang chi po ka mahni kan kan nei thar ka tiang chi ma mo tak tak in tik lai po kan no mom kha om ve khang kha chu kan han lei ve zela kan tho ho tlan zela khala ne zela chung te po chu ko rang sang chung ko rang sang kan tho ho tlan zela khan ya chuk te chu kan han sei information ka kan han sei tel ve sim simani te chuan in hei kan ma hian in live process long ta ya kan nei do na etian khan bung ro kha khati nang live process kha chu camera po pathum ba ka ngai lo le ta ti khan kai just ve zel ta chuan el ale pek october tha chuan ni voi thum da led lung le ya kan bang na chu ma chun claim in program kha a lo le ve ta camera panga vel te etian khan kan bang thina khan camera zong zong kha bom khata kan khung kho ma ti ma ya no a khol pa khata kan khung khom kha ti khan kan du bar kan lo thang thina sab tha ber kha khang te khan na kina ona pa shoi ten chula ti le practical te point la ti nga ma ro chu he live khalai kan han vel kha practical ka lok so mai the ka ni dan chuan live ta ka kha chu thol chung le vela te le ke mani le vela khanin nge man na kha om che khar lo mai the
kan to chung level kan man to to kan share do cho phone live thiam YouTube live thiam ti vel khan di maya khang po khak kan phone khan YouTube lu khan pol sam te khan ti ati the maya thumbnail te han siama thumbnail han da tu po kha kan se don chon kha una bor te ka thiam hal vek thowa kha tiang kha cái mahni to chung level ang tan kha ron atang kai zo ngam te ka tiama ro chu information kan share chung chung du kha chuan kha la ka ban sei ve sim sim du bok ani Mizo kha una bor te ka thang to me ro se ja alo thek ke bangai tu anh luyện thì là căn program mà ấy tour ron theng tre pa chuan thà căn Thiam ấy tour hi ngak vazung lok la ấy tour hi ron theng se ấy ta ila chuan tu na kan top na siama hian camera hi englo aman dan kachu a settings vela kha kan sei to ta kan ei zo hian relax pain kot vela kan du hi kengila group in kan siam don nge niang katia enge idea name khalaya kha camera hi pakhat pahni pathum pali alien nen panga umta a ke mani document camera kha tiang chuan tu na hen ei tur hi dar khat som pani le chan vevela chon ron thlen manarin oma chumi main enge knowledge tan pakhat ni china ka copy kha ka soi zo nga chuan thil ei la chuan kan ei pa hei zu le mom ti du tan pon he ta tha han lak pa in han ti ve langa chuan lu na tur kan kim le hun kan siamanga kan kim endira kan cholata kan choltana changa da kar khat nu vela tan le ta ila chuan kan tan na ha kan thalak chi sang sang kha kan rom king kho manga chuan ta hian zo na le chan na hun kan han siam to boka tuna nei ri lovin kan thalak at kan va fe chho puya tang le ti da kan seminar agan alo tanga kan zo bel na te ka ahlo min ti zok tai la thai tiam tiang chuan ti tai la una pa zung ho kar lut lok se chuan ta hian kan knowledge ta na pakhat han ei tur nga nan kan han soi le lokanga rina nan vazung rei ra uwe obvious studio kha live stream a dang tel kha kan zir tel dong thoi in na ya zirtel thei tho kha computer train live thei tina ani chuan kan ti bok don ye hun om phat chuan tuna kan una pa moiron soi v mix akha chu ke tual chung le bial level a chuan man thei lu tuk lo mai thei a soi tang khan mo lem helai kan khoi zom le lo ka aron nungam chumo ei tu halaron thleng lo tro aron thlen huna lo signal me doni le azung te tan khan soinon le lokanga ei tura ron thlen ma in nichina ka copy kha kan nole sata chimshim kan han soyanga ei tur ma na chuan ei tur kan eyanga kan chola tanga da kar khat nu vela lu khom le kan titani chu chuan kan thil ei zo atilami bungro hi kan keng chokanga kot vela thla te kan la dule group liang vel ponin then thei mai thei kha ka chu du pot top do na kain rom hananga chuan dakar khat le achan vevel dakar khat vela jo ei khung thei karinga helai hun sang khatla kan wala kwalanga chol pa in chun chu ta kan lu khom le nuwa kan thala ka tang te le helai zo na le chan na kan in zo hun tur kha chu a hlomin ti taila chu mi zo basic theory le adobe photoshop hi kan thala ka tang kha hei ka thala ki editing e photoshop milo edit te tiang chiang kha kan thala ka tang pokhan kan va practical la kha kan edit ngal theino ni tiang chon thazok in kan sia tro tiang chang hun kan mang don ya ka khala ron display lo mi video mo ta hian kan dang mo shutter 1.8 ni china kan soi khamo 1.8 da kan da ta chon
kan han soi du tun tuma kan ron soi du hi chu hei tun lai music video tam taka chuaka color style chi sang sang in ron om ta ni a then chu cinematic look deuh te a then chu natural deuh te a then chu enge o e tu lo thleng mo o ka soi zo te tiang khana ron om ta a hei hi kan camera then khat anga hian phone a pho hian iphone nei jong ba phone lo kang iphone a then kata hian lock ti hi asira hen om tro lock settings om ta chuan camera i tle ma hei e tiang deuh chin a hian lock hi ron om ta ni om zia chu color profile hi me hriat nan kan han soi anga heta hian hei color profile tuna kan hmu hi ni ta ni hei hi s lock hei kan hmu chuan hei s lock 2 3 tiang hian color profile chi sang sang hetianga kan lak chuan kan thalaka kha adha deuh bul a hil ang hian om ta ni chu iphone a te pokhan om vek ta chu an ron siam chan le aron duan chan a chu color kha great le tur hi sa pa ni ta ni chu tun la ya enge music video te film making a te hian kan man ti meila hei a profile hi ti sang sang om ta man tur chu mi chhunga chuan hei sign ti te om ta hei yang khan s lock mahni general pyd sutna khan 3 s lock 3 kan mang ta ni s lock 3 hi kan mang ta karon focus le chu tu nge e adda deuh bui mai ta ni in mu thiam em chuan hei kan suit chinanga e color profile da lo hian hei in se thiam tro khatiang che khan kan phone samsung then khata le iphone a po hian kila han lock ti khaum ta log lock khami kha phone changkang anga chuan great le khami lock kan lak chon du to kina color kha apo ngam ti na ta chu om zia khan deuh ber ta ni heng camera chuan s lock 2 sign sang sang kan sut na mo turang khan om ta chu heta tang hian ni china ka va copy kha tatang hian a chenga a dabuin in huem hei original an ta ni 4K in kala a 10 bit in ni china s lock 3 kha ka mang ta ni china ka soi 25 fps ka ka mang ta ni s lock 3 china ka mu ti chaw ka mang ta chuan hei nge ka man chan ka ti chuan ka great le du ni color kha hei original an ta lo en ula hei se thia ve great nuwa chuan a popek ka kha aron re ta kha kanan knowledge ta kanan soi me ni ta sela ti chuan eile in kan ti anga ti chuan camera hi una pan moi kha entinge ro man na mi han siam pui ta sela kan man tan tur entinge kan manang o kanin semang o a thenin white in la sela a thenin live la kha kat